ankafaliagna lalandavano agnanovako koréaly mbola tsaratsika jiaby avagnaby zay magnaraka atranatrany ty vidéo le fampizarako aminareo ty ary tsy diako mitokatrano tsy mitsaraikaraiky agny araka nambarako moa zegny za tamin'ny herignandro ty nisy raha matomboko nataoko fa ndre magnazy fa plus ou moins vita izy ka mbola manoly diako za io fa am raha toedra raha mandalo amin'ny firenena zegny antegna tsy afaka zegny tsy hitondra na izara ny kely mba fantatra agnatin'le izy ny raha tiako koragniny ihany zegny amin'le raha takitsika maro amitsika zegny no magnafangaro ny raha tegna takitsika zegny ny tena marigny satria ireo raha aby reo zegny mitovitovy reo tsy fankalavitra reo ke manjara antsika zegny sahirana magnavaka hoe ino marigny maratakitsika satria misy mivolagna antsika hoe zegny mitaky décentralisation misy mivolagna antsika hoe zegny mitaky ny autonomie na province misy koa atsika mivolagna hoe mitaky ny fédéralisme le aroe vonalohany izy io dia efa voasoratra tagnatin'ny constitution tsika na décentralisation zegny na autonomie na province fa i raha io zegny no tsy fanagnana volonté politique ho an'ireo fitondragnan'ny fandimby dia tsary ny napetraka andreo i raha zegny tsary nipetraka mihitsy ireo raha roe volaintsika zegny fa ino marigny ma mahatonga hoe atsika zao fa tsy mitaky zegny satria mila etsika magnavaka izy noho izy ny ataontsika hoe décentralisation aketiky ny décentralisation dia tsotra zany hoe zegny ny pouvoir mbola mijano au pouvoir na le état unitaire ihany l'état central zany hoe ny fahefagna jiaby dia mbola mivangongo amin'ny état central fa une partie ny fahefagnanany ny pouvoir anany no délégueny amin'iregny ataontsika hoe na région io na ataontsika hoe commune sy ny karazany sy ny namany zany hoe une partie ny fahefagnanany no délégueny ohatra zao ty anty a France zany ny pouvoir jiaby dia miresty à Paris tout ce qui est décision na fagnanaovagna lalàgna na ninona niny dia agny magnano anazy fa ny fitantanagna ohatra hoe ny lycée ny lalagna sy ny karazany regny mety amezan'ny région na mety amezan'ny département sy ny karazany zegny zegny ny décentralisation ka noho izegny mbola tsy mamaly olagna atsika satria ino le olagna atsika dia voaliko magnaraka boka io izy ny autonomie de province na hoe province autonome dia ataontsika hoe gama agnabognabony agnabognabony hoe ny décentralisation satria amin'iregny autonomie de province igny na hoe province autonome misy ny partie zegny ny pouvoir zay tamin'ny fanjakana ataontsika centrale amezana mihitsy tsy déléguena eto fa amezany les provinces zegny zany hoe zegny ça reste toujours ataontsika hoe un état fort un état centralisé le izy fa mety misy amin'ny domaine zegny domaine spécifique hoe itya anjaran'ny les provinces na les provinces autonomes no mandidy manapaka aminany mety misy parlement io zay misy ataontsika hoe parlementaire sy ny karazany fa ndray magnano zay zegny mbola ataontsika pouvoir concentré amin'ny centrale zegny zay les provinces autonomes atsika mahita karaha ataony à Hong Kong zao magnano karaha zegny Hong Kong c'est une province autonome mais ça reste toujours par rapport à la Chine zany hoe zegny mbola raha jiaby amin'ny iry Pékin sy ny namany sy ny karazany zegny mbola mipetraka tsara fa misy une partie ny pouvoir dia namezagna roa agny amin'ny domaine spécifique dia vao amindray zegny atsika koa mety à Danemark magnano karaha zegny fa ny fédéralisme zegny zay raha takitsika dia niveau farany ambony amin'izegny zany hoe ny raha jiaby dia décidena amin'io état fédéré état fédéré ty dia anjarandreo zegny no mahay ny raha tiandreo atao sy raha tapakandreo agnatin'izay tsisy hoe zegny le ataontsika hoe le état zay central le fort izy manjary automatique ravagna ho azy zegny zegny le raha mampiavaka ireo raha jiaby ary zegny zegny mahatonga antsika hoe miady hoe ny état fédéraly no ataontsika hoe ny tegna adapté amintsika satria amin'izay fotoagna zegny le problèmetsika mikasika hoe fagnamboaragna taratasy mikasika hoe zay vola aminay eto zay mahay hoe ino raha tiany agnanaovana sy ny karazany sy ny namany sy ny namany sy ny namany dia io modèle io no mety kokoa fa tsy le hoe ino décentralisation na koa ataontsika hoe ny autonomie zegny fa i raha jiaby zegny tsy ho tanteraka
raha jiaby zegny tsy ho vita raha tsy voaja raha efitra ty ary io zegny mila vigilantsika aminany zany hoe le raha efitra takina zegny voanalohany dia transfert réel na budget satria amin'ny état fédéral manko izy hoe le vola mienga boka ao tout de suite vola efa misaraka misy parti mandeha amin'ny FOIB misy parti la majorité mijanona amin'ny tanàna io izy le transfert réel du budget de deux zegny misy nataontsika hoe fanagna nataontsika hoe pouvoir zegny clair mazava be zegny hoe misy afaka magnano lalàgna atsika afaka magnano zay zavatra hitantsika ampandroso io état fédéré io am'izay raha hitakitsika sy raha ilaitsika zegny izy karaha ohatra ataona Suisse io magnano karaha zegny izy ka canton regny rô dia mandidy manapaka hoe ino ny raha hitandreo sy tiandreo mety mampandroso canton-dreo io tsy hitambarandreo amin'ny raha fa misy kosa raha hitambarandreo amin'ny national amin'ny mampa hoe firenena raiky roa iny le modèle Suisse ohatra de vo mila raha koa zegny atsika agnatin'zegny ny contrôle ndraiky transparence contrôle et transparence ary farana am'izay zegny le responsabilité politique ny olo mitantana hitondra raha efitra io nitanteraka dia mandroso ary tafaboaka io état fédéré io na état fédéral fa ireo raha efitra zegny koa tsy voajatsika na ninona raha andeha io dia tsy hitondra fahasoavana ary hitondra korontana sy ny karazana mitsika donc ny raha takina tsy décentralisation zegny ny raha takina tsy province autonome zegny satria raha efa voasoratra zo fa tsy natao satria tsy manana volonté ary tsy anagnatsika la main libre amin'ny karakory ataontsika ampandroso ny firenetsika fa ny raha takina dia hoe zay mitaky état fédéral na amin'ireny à partir ny état fédéré regny dia zay no mizaha ino mariny ny raha mahasoa mahatsara ny faritry na faritany mitambatambatra ampandeha tanàna misy zay misy lalàgna tokony ataony lalàgna io ampatsara ny raha be ary tsy commandiny ny état central fa misy raha hitambarana agnatin'izy dia ny maramila ny resaka diplomatie et la monnaie de voalo izy nambarako hoe la solidarité zegny io zay raha hitambarantsika jiaby io ka le vola igny koa fa miala boka ao une partie mandeha agny magnano raha jiaby zegny de une partie tavela agnanaovantsika zegny raha jiaby sy ny karazana sy ny namany zegny ka anjaratsika no mametraka lalàgna no miaccéléré ireny procédure na marché public misafidy ireny ataontsika entreprise sy ny karazana regny afatsika magnamboatra magnano partenariat amin'ireny firenena na amin'ireny état fédéré samy mitovy hoe mitovy objectif amin'ny raha raiky sy ny karazana sy nama afatsika mampandroso malakilaky ny tanàna sy faritry misy atsika ary io tsy anavagna fa zegny olo mipetraka ao avy eo mihigna ao tombo ao sy tia ao dia atsika daholo zegny tsisy fagnavagna io natana hely ary tokony adositsika agnatin'ny vava amin'izay manomboko zao hoe resaka hoe anareo zahay aty atyfiamareo adisoa zegny fa magnadiso le raha ataontsika atsika agnatin'izay ary aza mba extrémiste amin'ny raha fa volagna fotsiny hoe anao koa avy mivelogna amin'ity faritry ty dia adidinao andraikitrinao no magnano zay ampandroso io toerana na mitranjagnaranao io na de boka io anao na tsy boka io na mpiavy anao peu importe na nino finognanao na nino orabenao sinama on s'en fout royalement fa ny raha tokony ataontsika dia ino zegny ny fomba afatsika mampandroso malakilaky ireo raha io afatsika jiaby ny zanakatsika ny taranakatsika miegny miadana ary olo ampiavy namatsika io miegny amin'io raha io mahazo tombona aminany zegny fo zegny raha tiako précisena fotony afangarontsika mare io notion telo hoe manjary tsy haitsony ino mary raha tegna angatana roty décentralisation sa province autonome sa état fédéré sy ny nama sy ny nama ke karakaraha zegny izy dia veloma madinidinika atsika jiaby dia mirary so bonne journée amitsika jiaby velome